ikaze ku murongo mugari wa IRIS TV, umurongo wagezaho amakuru atandukanye, amakuru abavugwa hirya no hino, haba hano mu Rwanda, hanze y'u Rwanda. IRIS TV yemeje kugenda ibagezaho amakuru n'ibiki biri kuvugwa tutabatindiye mu makuru ari kuvugwa yuko umugabo Antoine Felix Tshisekedi mu nkuru zacu za buri munsi ntabwo uyu mugabo ashobora kuramo bitewe nibyo twakwita se udutendo agenda akora. Uyu mugabo rero bivuga ko uri gukomeza gushakira ibihano cyangwa se gusabira u Rwanda ibihano. Yagerageje kunyura mu bihugu bitandukanye birimo nka Moscow, aho ngaho byaranze. Aza ku mugabane wa Afurika, mu bihugu bimwe na bimwe bigenda bigaragaza ko bititeguye kuba byamufasha ku rugamba, ndetse ntabwo byarangiriye aho ngaho. Yagiye no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagerageje gutuma inkoramutima ze kuri Perezida Donald Trump w'iki gihugu, amutumaho bamwe mu nkoramutima cyangwa se abo yise abanyabwenge cyangwa se abanyemari, aho yagaragazaga ko igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yareka gukorana n'u Rwanda hari ibyo ishobora kwemererwa, birimo n'amabuye y'agaciro agaragara cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Muri aya mabuye harimo nk'ubwoko bw'amabuye akenewe cyane azwi ku bwoko bwa cobalt. Nyamara ariko nanone ukibaza ngo ibirombe bicukurwamo cobalt byari bizwi neza ko Antoine Felix Tshisekedi ku masezerano y'ibanga yari yarabihaye ubuyobozi bw'igihugu cya Afurika y'Epfo cyangwa se sosiyete zo muri Afurika y'Epfo nizo zacukuraga aya mabuye. Ibihugu byinshi rero byakomeje kugenda bimugaragariza ko mu by'ukuri bititeguye kuba byaza mu rugamba muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, mu rugamba iki gihugu gihanganyemo n'umutwe wa M23. Ariko Congo yo igenda ishinja kenshi ko ari u Rwanda ruri kurwana muri Congo, ndetse ibihugu byinshi kubera kwemera inyungu bishobora guhabwa na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bikaba byaratangiye gufatira u Rwanda ibihano bitazuyaje. Ibyo bihugu birimo nk'Ubirigi, Ubwongereza, Abadage nabo barabitekereje, Canada nayo nuko iri muri uwo mujyo. Ahanini aba benshi bari kugenda bafatira u Rwanda ibihano cyangwa se batekereza kuko bafatira u Rwanda ibihano bitewe n'inyungu bakura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Antoine Felix Tshisekedi rero uyu mugabo ugerageza gukoresha imbaraga zose no gufata ubutunzi bwa Congo, yagakwiye kuba akoresha mu kubaka igihugu, ahubwo we ari kubukoresha akora ingendo zitandukanye hirya no hino ku isi, ingendo zigamije mu by'ukuri kuba zisabira u Rwanda ibihano. Abakongomani benshi rero nabo bakaba bakomeje kwibaza ngo umugabo uri gusabira igihugu cy'abaturanyi ibihano aho kubaka ibishobora kuzamura igihugu, aho kubaka ubukungu. Ibi rero umugabo yagiye agenda bishinjwa n'abandi bamubanjirije, hatwavuga nka Joseph Kabila, uyu wayoboye Congo imyaka 18, aho agaragaza ko ingendo za Tshisekedi nta kindi zigamije uretse gukomeza gusahura umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ni mu gihe abakongomani bo mu by'ukuri iterambere ryabo, iki gihugu, ubuzima bw'abene igihugu bukomeje kuba buri hasi cyane. Reka rero nk'uko nabibabwiye, ni IRIS TV, izo ni incamake z'ikiganiro cyangwa se iz'amakuru ngiye kuba mbaramburira. Bimeze gute rero kuva Washington DC ni Moscow kugera Bamako, Abu Dhabi? Tshisekedi nyine akomeje gushaka intwaro n'ibihano ku Rwanda. Izi ni inkuru zagarutsweho cyane. Perezida Antoine Felix Tshisekedi uyu numwe mu bagabo bagiye batenguwa cyane n'abajenerali be mu buryo budasanzwe, rimwe na rimwe ndetse bikanavuga ko bicaranye nawe bajya inama. Hari ngo kabara mubwiraga ko bishoboka cyane ko yarenga umurongo utukura akambuka umupaka agahangana n'u Rwanda imbona nkubone, akarurwanya, akarutsinda, ndetse akanamanika idarapo rya Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Ni ukuvuga ngo icyo gihe rero byavugwaga ko Congo yashakaga kuba yakwigarurira u Rwanda, igakuraho ubutegetsi buriho, maze i Kigali hagashingwa idarapo rya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Intego rero yari gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda, avuga ko bushyigikiye M23, umutwaranira uburenganzira bw'abaturage ba Congo bavuga ikinyarwanda. Aba baturage bakomeje gukorerwa ibikorwa by'ihohoterwa, hari n'ibice bimwe na bimwe
mu bwoko bw'abatutsi batangiye kwicwa bagakatwamo ingingo z'umubiri ibice bimwe ndetse bimwe biraribwa, abandi baratotezwa. Ni ibintu bimaze rero imyaka myinshi bikorwa na leta ya Kongo, kuko ababirigi n'abanyamerika bagiye babyandikaho cyane kuva mu myaka y'1900 muri za 60 ibibazo by'ihohoterwa ryagiye rikorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo n'amateka y'igihe kirekire. U Rwanda rero rwakunze guhakana ibyo gukorana n'umutwe wa M23, ahubwo rukerekana ibimenyetso simusiga by'ubufatanye hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na FDLR, umutwe w'iterabwoba, uyu mutwe wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ni umutwe ukomeje kugira uruhare mu kubiba ingengabitekerezo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abaturage bamwe batangiye kuba bicwa bazira iki, bazira uko basa, bazira amasura yabo, bazira kwitwa abatutsi, abandi bazira kwitwa abanyarwanda. Abakongomani nabo baragumuka bagati u Rwanda cyangwa se abo bitwa abanyarwanda badufatiye igihugu. M23 rero yakunze kugaragaza kenshi ko yifuza ibiganiro, ingingo Tshisekedi yateye utwatsi, ahubwo azenguruka amahanga ashaka intwaro zo kurasa uwo mutwe, ndetse akahanga akaba yari yiyemeje ko mu gihe yaramuka amaze gutsinda uyu mutwe yakomeza urugamba mpaka akagera i Kigali agakora ubutegetsi bw'i Kigali, nubwo ababirebera kure basanga bitamworohera, na cyane cyane ko amateka yavuba ahangaha yerekana ukuri. Ahangaha turavuga nk'umujyi wa Goma ubwawo wonyine, ingabo za FARDC cyangwa se igisirikare cya FARDC Congo na Wazalendo na FDLR batabashe gucungira umutekano, ubu bikaba biri mu maboko ya M23, AFC M23. Ndetse si ibyo gusa, uyu mutwe wa M23 warakomeje ufata iy'amazi, ukomeza no muri Kivu y'Amajyepfo, ufata umujyi wa Bukavu. Iyi migiro ni imijyi y'ingenzi, ariko birasa nuko nanone uyu nguyu Antoine Felix Tshisekedi nyuma yo kubura ayo acira nayo amira, akomeje gushaka imbaraga ahantu hatandukanye. Imbaraga rero ari kuzishaka mu buhe buryo? Noneho iturufu nshyashya niyo kunegosiya n'ibihugu bikomeye bikamuha intwaro, ibindi bigafatira u Rwanda ibihano, maze nawe akabiha ubutunzi bw'amabuye aboneka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone u Rwanda narwo rukaba ruherutse gutangaza ko impamvu intambara zo muri Kongo bishoboka ko zidateze kurangira vuba ari uko abakongomani ubwabo badashyize hamwe, kandi nabo bafatira u Rwanda ibihano barushinja ibyo badafitiye ibimenyetso. Nabo nta kindi bakeneye, ni inyungu iri mu mabuye y'agaciro ari mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo urugero rwa hafi kandi rwumvikana naho igihugu nka Canada, iki gihugu yerutse kuba gifatira u Rwanda ibihano bitewe n'inyungu na kampani z'abanyakanada zicukura amabuye y'agaciro hariya muri Kongo. Rero M23 yakunze kugaragaza kenshi ko yifuza ibiganiro na Tshisekedi, ariko yagiye genda biterana nyine utwatsi. Ibyo ngibyo abantu barabizi. Raporo y'iki gihugu rero CPPR igaragaza ko amafaranga akoreshwa n'ibihugu mu kugura intwaro, igaragaza ko mu mwaka wa 2023 leta ya RDC ari cyo gihugu cya mbere ku isi cyongereye ijanisha rinini ku mafaranga agikoresha kigura intwaro. Ni ijanisha ryarenze ijana maze rigera ku 105. Muri uwo mwaka RDC yaguze intwaro zifite agaciro ka miliyoni 794 z'amadolari y'Amerika, amafaranga kubye inshuro zirenga ebyiri ayari yakoreshejwe mu mwaka wa 2024. Benshi rero bakunze kugenda bibaza ngo ese umutwe wa M23 wabukura hehe intwaro ukoresha ku rugamba, na cyane cyane ko ari intwaro zigezweho. Ahangaha igisubizo ngira ngo murakibona. Icyo M23 yakunze kugenda ivuga nuko yagaragazaga ko intwaro nyinshi zaguzwe n'abakongomani byajyaga kurangira ziri mu maboko y'umutwe wa M23. Icyakora rero iby'iyi gahunda byajemo kidobya ahagana mu ntangiriro z'umwaka wa 2020 zibiza guteza ikibazo. Icyo gihe M23 yakoresheje imbaraga zidasanzwe mu gusubiza inyuma abarwanyi ibihumbi n'ibihumbi by'imitwe ifatanya na RDC ya Kongo ikubiye mu ihuriro nka Wazalendo, FDLR,
ingabo z'u Burundi za Moscow, SADC n'izindi nyinshi. Aha rero tubabwire ngo amadolari asaga miliyoni 794 n'amafaranga menshi ari ku kigero cyo hejuru Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ugereranije n'izindi ntambara twumva zaba intambara ziri kubera zihuje Uburusiya na Ukraine. Ngira ngo igihugu cyo muri Afurika rukumbi gishobora kuba cyarashoye amafaranga menshi mu kugura intwaro zo guhangana n'umutwe wa M23. Binumvikane neza ko no guhangana n'u Rwanda, kuko muribuka ubwo umujyi wa Goma wafatwaga cyangwa se waberagamo urugamba, FARDC yari yateguye ko yarasa ku Rwanda, ariko baza gusanga u Rwanda nanone ruri maso rwiteguye ruhangana n'ibitero barugabyeho. Nyuma yo gutsindwa uruhenu ndetse no gutakaza ibikorwa byinshi bya gisirikari, Perezida Tshisekedi yarashoboye atangira kuzunguza umutwe ashaka ibyamufasha kwikura muri uruhu rw'ibibazo yijanditsemo. Uyu mugabo yaje guterera akajisho muri Ukraine, igihugu kindi kiri mu ntambara n'Uburusiya. Perezida Volodymyr Zelensky aherutse kugaragaza ubushake bwo gutanga umutungo kamere w'igihugu cye akawuha ibihugu bizamwemerera gukomeza kumuha intwaro n'ubundi bufasha akeneye. Ukraine ifite umutungo kamere ubarirwa mu gaciro ka miliyari 14 y'amadolari y'Amerika, mu gihe RDC nayo ifite umutungo ubarirwa mu gaciro ka miliyari 24 y'amadolari. Niba ubu buryo bwa Zelensky bushobora gukora kuri Ukraine, birumvikana neza ko no kuri RDC bushobora gukora. Mu mboni za Antoine Felix Tshisekedi niko bitekereza. Nicyo cyatumye mu kwezi gushize Perezida Tshisekedi yohereza amatsinda hirya no hino ku isi kugira ngo amufashe kubona intwaro ndetse no gufatira ibihano Rwanda. Zelensky yatanze umuvuno ndetse Antoine Felix Tshisekedi amera nk'wa munyeshuri neza umunyeshuri uzi gukopera. Ukraine ifite umutungo wa miliyari 14 Kongo ikagira umutungo wa miliyari 24 byose mu butunzi bwa Kongo. Tshisekedi yatekereje ko iturufu yayikoresha maze akaba yakwigarurira ibihugu bikomeye ndetse bikaba byakomeza kugenda bifatira u Rwanda ibihano, ari nako bimuha intwaro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu Tshisekedi yoherejemo rero inkoramutima ze, aho zakiriwe mu buryo butashamaje cyane, kuko bivuga ko abagiye muri Amerika tuvuge ko bari bagiye kugambanira u Rwanda no kugambanira M23 no gukomeza kugambanira ibikorwa birimo inzirakarengane zicwa muri Kongo, barasuzuguwe cyane, barasuzugurwa ndetse biza kuba bibabaza uyu mukuru w'igihugu. Perezida Donald Trump rero aherutse kubere benshi barabizi neza ubwo Perezida Donald Trump yatangiraga inshingano ababujijwe n'umwe mu banyamakuru ku cyatekereza kuri Afurika muri rusange n'icyo atekereza kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha yavugaga RDC n'u Rwanda. Uyu mugabo atajuyaje yasubije kuri iki kibazo, asubiza umunyamakuru ko ari ikibazo gikomeye, ati ndabyemera ariko sinekereza ko aka kanya ari igihe cyiza cyo kukivugaho, ariko ni ikibazo gikomeye. Iki nicyo gisubizo Donald Trump yahaye umunyamakuru wari umubajije ku kibazo kijyanye n'umutekano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe ubwo yajyaga ku butegetsi we yavugaga ko Kongo cyangwa se yavugaga ko Ukraine, intambara ya Ukraine akijya ku butegetsi aricyo kintu azitaho akirangiza mu bihe bya vuba. Ariko mu bushishozi bw'abahanga basanga Trump mu by'ukuri icyo ashize imbere ari ibiganiro by'amahoro nk'uko agenda bivuga. Yanagaragaje kunenga cyane ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi bikomeza gutanga intwaro kuri Ukraine, kandi uko bitanga intwaro kuri Ukraine ni nko kwatsa umuriro, nko gufata umuriro ugasukamo essence. Ibi byose rero byagiye byongerera Volodymyr Zelensky wanze kuba manika amaboko cyangwa se wanze kwemera kuba yagira imishyikirano n'igihugu cy'Uburusiya. Ibintu Vladimir Putin w'Uburusiya rero nawe yakomeje kugaragaza ko igihe cyose we yiteguye no kuba yaganira na mugenzi we Zelensky. Donald Trump rero akabasanga abakomeza gufata intwaro baha ibihugu biba biri mu ntambara nta kintu bishobora gufasha uretse ahubwo gukomeza guteza intambara no kuba izo ntambara zigwamo inzirakarengane z'abantu benshi cyane. Rero nyuma rero y'amarido ubutegetsi bwa Tshisekedi bufite ubwoba bw'ingaruka, bwagiye bugira ubwoba bw'ingaruka nyuma y'uko batakiriwe neza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
bagize ubwoba bw'ingaruka u Rwanda rw'umugirwa rwakomeza kugirana umubano mwiza na Kongo. Tshisekedi aravuga ati abanyamerika igihe bagirana umubano na Kongo naba ndi kugana habi. Ibi rero nanone turukeje ikinyamakuru African Intelligence cyanditse ko muri Gashyantare Perezida Tshisekedi yohereje itsinda muri Amerika kugira ngo ryumvishe icyo gihugu ko RDC ishobora kugiha uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro. Ku rundi ruhande ariko RDC yifuzaga nuko Amerika irushaho gushyira igitutu ku Rwanda. Mu bayobozi rero boherejwe muri Amerika harimo abayobozi ba Jekamin, ikigo cya leta gikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Abayobozi bari bakuriwe na Guy Robert Lukama, umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya Jekamin. Hari kandi Patrick Luabeya, perezida w'ikigo cya Alecoms gishinzwe gukurikirana icukurwa n'iyoherezwa mu mahanga ry'amabuye y'agaciro y'ingenzi. Iki kigo nicyo giherutse guhagarika iyoherezwa mu mahanga rya Colbert mu gihe cy'amezi 4. Ibiro bya minisitiri w'intebe rero byari bihagarariwe na minisitiri w'imari Dudu Fwamba Likunde, mu gihe Perezida Tshisekedi yari yohereje umuvandimwe we Jack Tshisekedi. Ibiganiro bya Jack Tshisekedi rero byari kwibanda cyane ku bijyanye n'umutekano, ingingo ishobora gukubirwamo ibijyanye no guhabwa intwaro, amakuru n'ubutasi n'ibindi. Iyi kipe rero ya Tshisekedi ni ikipe ifatika cyangwa se yerekanye uburyo urugendo rwari rumushishikaje cyane. Icyakora amakuru avuga ko ibijyanye n'ibyo RDC yemerera Amerika muri urwo rugendo bitazwi neza, uretse ko bikekwa ko Amerika ishobora kungukira mu birombe biri mu bice bya Grand Katanga. Mu byumve neza ko hanga muri za Katanga mu gice kivamo abanyemari muri Kongo twavuga nka Moise Katumbi, ndetse abanyakatanga nabo bakomeje kugaragaza ko batishimiye ubutegetsi bw'uyu mugabo Antoine Felix Tshisekedi, uvuga ko buri gusahura amabuye y'agaciro yagakwiye kubatunga abaturage mu gihe abaturage imibereho yabo yo ikomeje kuba itameze neza. Ibi byerekanwa rero nuko Jekamin iherutse kwanga kwemeza igurishwa ry'ikigo cya Shemaf. Iki ni ikigo cya sosiyete yo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu izwi nka Shalina Resources. Isosiyete yashakaga kugurisha Shemaf ku yindi sosiyete y'Abashinwa izwi nka Nori Mining, ariko Jekamin yanga kwemeza ubwo bugure. Benshi babihuza n'ibyo kuba Tshisekedi yifuza kwikururira abanyamerika cyane, bityo akaba ari kwirinda guha ikaze Abashinwa rero basanzwe bafite ibikorwa by'ubucukuzi y'amabuye y'agaciro. Ni intambara ariko nanone ushobora gusanga nanone zidashobora koroha mu gihe nanone Tshisekedi yabazi ko ari kwikururira inshuti z'abanyamerika cyane cyane nabo bakeneye inyungu, akagenda yikuraho bimwe mu bihugu bikomeye nk'Ubushinwa byacukuraga amabuye y'agaciro, cyangwa se abanyakanada nabo bari bafite ibirombe za South Africa ziri muri za SADC. Aba bose bagiye bagenda bamushyigikira kubera ubutunzi buri muri Kongo. Mu gihe yaramuka afashe icyemezo cyo gufata ubutunzi akabushyira mu maboko y'abanyamerika, ngira ngo abatekereza ko intambara n'urugamba rwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagabanuka, ahubwo bishobora kuba byaba bibi kurushaho. Ku rundi ruhande ariko bisa naho Perezida Tshisekedi agomba gukora cyane mu kwigarurira icyizere adafitiwe muri Amerika, kuko amakuru avuga ko yaba Peter Pham, umunyamabanga wa Amerika wungirije ushinzwe Afurika, na Richard Green uhagarariye Perezida Trump mu buryo bwihariye bakunze kumvikana bavuga ko badafite icyizere cyangwa se badafitiye icyizere leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubutegetsi we n'uyu mugabo Antoine Felix Tshisekedi. Ibi rero byakomeza nyine gushyira habi ibyemezo Tshisekedi agenda afata. Ibi byakomeza gusa nko kuvomera mu gitete cyangwa se mu kintu cyapfumutse, niko twabivuga. Ni Tshisekedi rero nyine ukomeje kuba agenda nyine ashaka izo mbaraga zose, ariko nanone abakorana nawe bakamufata cyangwa se ibyo bihugu bikamufata nk'umuntu udashyize hamwe, umuntu ujarajara cyane ujya mu bihugu bitandukanye. Niba utangiye gushaka ubufasha ukajya mu gihugu cy'Abarundi, ukajya muri SADC, ukajya muri EAC, ejo ukajya mu bake b'Abarusiya, ukavayo ukajya muri China, ukavayo ukajya muri Amerika. Amerika ni igihugu cyagiye kibona uyu
uyu mugabo nk'umwe mu bagabo mu by'ukuri badahamye cyangwa se ba bagabo bemera ibyo badashobora kuba bashyira mu bikorwa. Nyuma rero yo kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu murumuna wa Antoine Felix Tshisekedi nawe uri mu bayobozi ba Kongo cyangwa se mu bajyanama b'uyu mugabo niyatinze mu mayira kuko yahise afatira feriye Abu Dhabi. Muri Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu muri urugendo yari aherekejwe n'umujyanama wihariye wa Perezida Tshisekedi Kahumbu Mandugu Bula uzwi nka Kao. Uyu mugabo ni nawe ukora nk'umuhuza hagati ya Perezida Tshisekedi na Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Perezida wa Union Arab Emirates. Intego nyamukuru y'uru rugendo yari gusaba intwaro karundura zigomba gusimbura nyine izigaruriwe n'umutwe wa M23 zikanifashishwa nyine mu kwitsinda. Amakuru avuga ko ubusabe bwa RDC kuri Union Arab Emirates bwari ubusabe bwihutirwa cyane. Aha rero muri bihugu by'Abarabu abagabo bari bacumbitse mu mahoteli nyine akomeye y'inyenyeri zikomeye, twavuga nka hoteli yitwa Four Seasons, imwe mu mahoteli akomeye cyane hari Abu Dhabi, iri ku kirwa cya Al Maliyah rwagati mu murwa mukuru wa Abu Dhabi, umurwa mukuru nyine w'izi leta z'ibihugu by'umuryango w'Abarabu. Uretse gusaba intwaro, abagabo bari bitwaje kandi impamba y'icyo bashobora guha ibihugu by'Abarabu. Izo mpamba rero zirimo kwemerera mu gihe igihugu cyakwemera kuba cyatanga intwaro kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo, nabo kuba bakemerera ibirombe cyangwa se amabuye y'agaciro. Abayobozi rero b'ikigo cya International Holding gikora ishoramari mu nzego nyinshi ziri mu rwego rw'imari, ikoranabuhanga, ubukerarugendo n'izindi nibo bari biteguye kubakira. Aba bari bayobowe Natanihon bin Zayed Al Nahyan, umuvandimwe wa Perezida Mebzaka, akaba n'umujyanama we mu bijyanye n'umutekano. Mu biganiro by'impande zombi, itsinda rya RDC ryabwiye abayobozi b'iki kigo ko babafitiye amahirwe y'ishoramari ari mu kirombe cya Musonoi East kizwiho kugira ububiko bw'amabuye y'agaciro arimo cobalt na cope. Iki kirombero giri mu ntara ya Lualaba iri mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa RDC hafi y'agace ka Kawezi. Gusa itsinda rya RDC ryavuze ko iki kirombe cyaboneka ari uko iki kigo cya International Holding Company yemeye kwishyura amadolari agera kuri miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika, ikabona guhabwa ibyangombwa byo kugicukura. Aya mafaranga yagombaga rero kwishyurwa mbere. Icyakora ku rundi ruhande iby'iki kirombe si shyashya. Magingo ya iki kirombe kibarwa mu mitungo ya Jekamine. Icyakora nanone amakuru akavuga ko muri Nyakanga 2021 cyari cyawe ikigo cya Guma Group cyo muri Afurika y'Epfo, kikaba ari cy'umukire Robert Gumede. Uyu nawe akaba ari inshuti magara ya Nicolas Kazadi wahoze ari minisitiri w'imari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, n'abandi bayobozi bafite amazina akomeye hano muri Kinshasa. Rero amasezerano yo kwegurira iki kirombe ikigo cya Guma Group bivugwa ko yari yabaye mu buryo bw'ibanga. Amakuru avuga ko Jemede yagiranye ibiganiro na leta ya RDC inshuro nyinshi, birimo n'ibyo kwifasha kubona intwaro ziremereye, intwaro zabafasha guhangana n'u Rwanda, intwaro zabafasha guhangana n'umutwe wa M23. Hagati aho rero ku itariki ya 4 Gashyantare, iminsi mike, M23 yigaruriye Goma. Umuyobozi wa Jekamine Placide Nkala Basadilua yandikiye ibaruwa Robert Gumede amumenyesha ko ya masezerano y'ibanga yasinywe muri Nyakanga 2021 ateshejwe agaciro. Ibyo gusesa amasezerano yashyizwe mu bikorwa nyuma y'uko impande zombi zari zagiranye ibiganiro mu Kuboza 2023, ariko nizumvikane nizabashe kumvikana no gusubukura imirimo y'ubucukuzi. Iyo rero rivuga ko Jekamine itakomeza kurebera iki kirombe kitabyazwa umusaruro, ari nayo mpamvu yafashe icyemezo cyo guhagarika ibiganiro. Uburyo rero ibihugu by'umuryango w'Abarabu ngo ushobora kuzitwara kuri ingingo nibyo bishobora kuba byatanga andi mahirwe kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo kuba bagira amahirwe yo kuba bakwegukana
babona asaga miliyoni 150 z'amadolari mbere yuko izi sosiyete zo mu Barabu zakwemererwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro arimo cobalt na cope muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyuma rero ariko nanone ntabwo ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi bwicaye kuko bwakomeje na Moscow rero bahisemo kugendera kure intambara zitabareba. Nyuma yuko Antoine Felix Tshisekedi agerageje mu bihugu bitandukanye yageze na Moscow rero Perezida Tshisekedi yakunze kwigaragaza nk'umuyobozi ukorana n'ibihugu byo mu Burengerazuba bw'isi. Uyu mugabo nahindukiye ahanga amaso Uburusiya nyuma yo kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibihugu bisanzwe bidacana waka. Ahangaha naho Antoine Felix Tshisekedi yateyeyo amaso mu rwego rwo gushaka imbaraga, ariko ibihugu birimo nka Moscow, ibihugu birimo nk'Ubushinwa, ibihugu bitakunze kugenda bigaragara mu kwivanga ku bibazo byo ku mugabane wa Afurika. Muri Gashyantare rero yohereje itsinda Moscow rikuriwe n'umujyanama w'Itwe Wombiye wakunze kuvugwa cyane mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro za muri Grand Katanga. Amakuru avuga rero ko i Moscow batahaye abakongomani icyizere ahanini bishingiye ku rugamba rutoroshye barimo, cyane ko igihugu cyabo gihanganye na Ukraine mu ntambara igiye kumara imyaka cyangwa se yamaze kuzuza imyaka 3. Iyi ntambara ngo yatumye Abarusiya birinda kwinjira mu bindi bibazo byiyongera ku byo bafite, cyane ibibazo bitoroshye kandi menyereye cyane nk'ibyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Saho gusa kuko Antoine Felix Tshisekedi yohereje intumwa nyinshi ariko zikoresha umutungo wa Kongo. Baje kuba banerekeza N'Djamena, baje kuba berekeza mu mujyi wa N'Djamena. Mu myaka 3 ishize yari amaze arwana na M23, nabwo yigeze atumira Chad, igihugu azi kandi afata nk'inshuti, by'umwihariko ariko kikaba kizwiho ubushobozi bw'igisirikari cyacyo. Icyakora kuko uhiriye mu nzu bivugwa ko naho abatapfunze imitwe, Perezida Tshisekedi kera kabaye yaje kwibuka Chad anagerageza kwishora mu ntambara zo kwica abaturage ariko biranga. Perezida Tshisekedi yamenye Chad cyane mu mwaka wa 2021 nyuma y'urupfu rwa Perezida Idriss Deby. Icyo gihe umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika yo hagati birimo RDC byashyizeho Perezida Tshisekedi kugira ngo azafashe mu bijyanye no guhererekanya ubutegetsi mu mahoro muri Chad. Aha niho Tshisekedi yubakiye ubucuti na mugenzi wa Chad Perezida Mohamed Idriss Deby Itno mu gihe abacanshuro bari bamaze gukubitwa inshuro Wazalendo na FDLR bananiwe, Abarundi bari kurira mu myotsi nyuma yo gupfusha abasirikari benshi. Perezida Tshisekedi yaje kwibuka igihugu cya Chad, yibuka ko ari igihugu yanyuzemo. Tariki rero 18 Gashyantare Tshisekedi yohereje Minisitiri Didier Mazenga mu kanzu nk'intumwa yihariye ayo ubutumwa bwo kujya N'Djamena kwa Perezida Mohamed Idriss Deby Itno. Amakuru avuga ko Tshisekedi yasabye mugenzi we kumuha ingabo zikamufasha guhangamura umutwe wa M23. Perezida Mohamed Idriss Deby Itno nawe usanzwe ari umusirikari, bivuga ko yatekereje kuri iki cyifuzo cyane ko harimo n'ingingo y'amafaranga, kandi nawe akaba ayoboye igihugu gikennye kitanafite uburyo bwo kubona amadovize ahagije. Icyakora bivuga ko iki cyifuzo cyatewe utwatsi n'abandi basirikari bakuru muri icyo gihugu, bamubwiye ko ingabo za Chad zimenyereye intambara zo mu butayu ku buryo kurwana intambara zo mu mashyamba n'imisozi ari ibintu byazigora cyane. Ngaho nguko rero reka ikiganiro cyangwa se amakuru yacu ya Elys TV yo kuri uyu munsi cyangwa se aya twabagezagaho tube tuyacumbikiye ahangaha. Tunabararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro Elys TV igenda ibagezaho mu buzima bwa buri munsi. Reka rero mbabwire ngo mugire umunsi mwiza. Amakuru yacu nakagaruka. Bye bye and ciao ciao.